DVD menu ćemo raditi u programu Windows DVD Maker, a do njega ćete najlakše doći tako što ćete upisati DVD u Windows tražilicu i kliknuti na program. U program možete dodavati filmove ili slike klikom na Add Items gumb ili ih jednostavno možete odvući do programa. Na DVD stane 150 minuta videa, naslov DVD-a mijenjate ovdje, a klikom na Options se možete poigrati i dodatnim opcijama gdje možete birati želite li da DVD počne sa DVD menijem, da završi sa DVD menijem ili da se video cijelo vrijeme ponavlja. Kada ste gotovi, kliknite na Next. Izaberite izgled DVD menija. Pod tabom Menu tekst mijenjajte nazive gumba. Obavezno ih spremite pod Change Text. Pod Customize menu možete dodavati video koji će se vrtiti dok traje meni. Pod menu Audio možete dodati muziku koja će svirati za vrijeme trajanja menija. A pod Scene Button Styles mijenjate izgled gumbića. Također sve spremite pod Change Style. Kada ste gotovi, kliknite na Preview gumb da vidite kako će sve to izgledati. Ako ste zadovoljni, kliknite na gumb Burn.